close to 10 to 12 transactions today on Arbitrum, and 5 of them were successful. Rest of them failed. Now we are writing the contract in a way that it should work as robust as in Polygon, and we will move forward with this. Okay. So it's working very fast. Let me da, kaže, danas je testirao za Arbitru mrežu, kao što je on, kaže, najavio na liderskom kolu, i danas su tek počeli, ostvarili su nekih 12 tradeova, koliko sam razumio, 5 je bilo uspješno, 7 neuspješno i sada valjda oni prilagođavaju smart kontrakt na Arbitru mrežu da bude jednako kao i na Polygon. Ok. Chavez, you can go. Go ahead. So the timeline, I will explain. It will be understood also. So after 1 week of the release of MVP, team started working on Arbitrum, and now we started testing. So deployment is done. Now the backend will be designed for Arbitrum. Transactions were successful. Now we need to optimize the contract more and more. Good thing is there are market opportunities. There is enough arbitrage. So that's a very good sign for us. And this gives us enough room and positivity that once Arbitrum is added, the multiple transaction possibility on Polygon will be there. So we can remove restrictions from Polygon for users to do at least more trades, maybe in step-by-step process, but the process will start. Ok, so Chavez kaže da je, kaže oni su kasnili 7 dana sa lansiranjem ovog proizvoda Bumeranga i oni su još prije počeli raditi na tome da se pripremi Arbitrum mreža i sada je to u fazi realizacije. Moraju optimizirati naš smart kontrakt, prilagoditi ga, da bi imali uspješne tradeove kao i na Polygonu i kaže to će biti vrlo brzo gotovo. To će se riješiti u narednim danima i onda ćemo, kaže, kad pustimo Arbitrum mrežu, onda će se jako rasteretiti Polygon i kaže odmah kad se pusti Arbitrum mreža, on očekuje da bi se moglo dati više tradeova na Polygon mreži svim korisnicima i naravno sad nije rekao broj tih tradeova, ali je rekao više i polako će se to podizati i dalje će se optimizirati. Znači, kada smo u toj fazi. Okay, yeah, thank you very much, Chavez. Okay, we have Tomaž. Tomaž, izvolite. Hello, Mr. Chavez. I also have a few questions for you. So on last Zoom, you explained that we will trade on each networks with the optimal trades. This will be just, for example, I finish on Polygon and then I additional trades, then I switch to Arbitrum, and then switch to the third, and etc. So it will be like this only now on the beginning, first 3-4 months, or this will be forever? So the goal is to automate the system. That is very fundamental. And it is pretty evident with the release of the MVP that we want to automate the whole system. We don't want users to, fall into the whole process of taking ticket size and selecting asset and then failed trades and all that bullshit. So we just want users to have seamless user experience and can get from A to B in a click. So this was the objective of deploying, and that's why we took time. That's why we took a lot of time to create MVP. So of course, initially the condition would be like that. Users will, let's say, they have 10 transaction limit on Polygon, so they will do 10 transactions one by one or whenever they want. Then they will switch to network. They make transactions, then they switch to other network. But the moment we will have
multiple networks in place, and we will understand that the priority should be to give users better experience. Now we are not working on experience, we are now working on number of transactions. But when we will start working on the experience, we will simply connect the whole tap with auto trading bot, and whole day, whole night, that bot will simply work and execute those limited number of transactions for the users in their specific period of time, and then it will switch itself to different network, and it will continue executing trades. So this is what we want to achieve. Super. Let's give some time to Davor to translate, and then I will continue. Thank you. Sure. Ok, Tomaž je pitao ono što je isto prije pitao, jel? Dakle, da li ćemo mi morati kada dođu nove mreže raditi tradeove prvo na jednoj mreži, pa onda kliknuti i prebaciti se na MetaMask walletu na drugu mrežu i tako sa svakom ostalom mrežom. Da, Chavez je potvrdio, to će ići točno tako, ali konačni cilj je potpuna automatizacija. Znači, to je konačni cilj, dakle, da bude vrlo jednostavno, vrlo produktivno taj korisničko iskustvo. Dakle, da nema zastoja, nema ničega, da ne moramo sjediti cijeli dan pred kompjutorom i mi moramo tradati. Dakle, kako se bude uvodila jedna mreža, pa kako se bude povećavao broj tradova, morat ćemo, dok se to ne dogodi, dok ne dođe taj moment da imamo multiple networks, znači puno mreža s kojima radimo, do tada ćemo mi to morati raditi, klikati, a onda će oni početi polako uvoditi robota, to je potpuno automatizirano tradanje, i onda će iskustvo biti sasvim nešto drugačije. Onda će sam, kaže Chavez, onda će sam robot prvo odraditi, ako imaš, ne znam, na Polygon mreži imaš 10 tradova limit, on će odraditi sam i sam će se prebaciti na drugu mrežu, pa na drugoj mreži, na primjer, imaš 5, pa na trećoj imaš 50, nije bitno, ja sad izmišljam, jel? I to će sve on sam odrađivati, sve će biti automatizirano. Okay, go ahead, Tomaž. Mr. Chavez, next question is why we are getting, can you hear me? Yes, I can hear. Why were we getting 1,000 or 2,000, even more in the beta phase from Aave loan? And in this version, we have only $50 from Aave. What is the reason for that? Okay, definitely. So the reason is very simple. Product works on the measures of scalability initially. So the reason why in the first 2 hours of the launch, we saw 20,000 transactions, and that easily gave us the calculation of 500,000 transactions every day. So we designed this whole system to have the capacity to do millions of transactions, multiple transactions, not just to look for higher profits, but rare chances. So the higher profit with higher ticket sizes is the rare of the rarest opportunities that are there in any network. The most abundant opportunities are small ticket size and small profits. The system is designed for that. And then the possibility of including the rare opportunities is also there. So the algorithms are working, the scripts are already in place. They will themselves start fetching bigger profits with bigger ticket sizes for users occasionally. Especially these scripts will be deployed with bigger license types, like $10,000 licenses will get after some time maybe bigger profits with bigger ticket sizes. Yeah, super. Let's translate. Thank you, and I come back. Dobro, znači Tomaž je pitao zašto kada smo radili u beta fazi imali smo od Aave smo dobivali po $1,000 pozajmicu i po $1,500 i $2,000, a sada nije to slučaj, nego sada dobivamo 50. Dakle, Chavez je rekao da je tu u pitanju skalabilnost, jer na ovom broju ljudi jednostavno umjetna inteligencija sama traži najoptimalniji ulaz u trade da bi se postigao najveći mogući profit.
I kada je skalabilnost velika u pitanju, nemoguće je na ovoj količini tradova, ljudi koji tradaju, imati toliko veliki ulaz u trade po 1000 i 2000 dolara. Ali istovremeno on je rekao, to je sada normalno, iako tu će biti iznimke, bit će iznimke kada će se desiti neki veliki tradovi, to će biti rijetko, događat će se, ali kako bude vrijeme prolazilo, sve češće se događati te iznimke i kako umjetna inteligencija bude učila, onda će se i postotak zarade po tradu povećavati. Naravno, to je sve uzrokovano i tržištem, znači što je na tržištu. I naravno uzrokovana i sa određenom mrežom. Sve to je povezano međusobno. Ali u principu on kaže aplikacija je napravljena tako da može prihvatiti 100.000 tradova dnevno kao aplikacija. Ona može, ali tržište, to je mreže, nešto drugo dozvoljavaju. Dakle, kada smo prvi dan počeli, on je rekao imali smo u sat vremena oko 20.000 tradova. Kada bi to pomnožili sa 24 sata, to je preko 300-400.000 treda u jednom danu. To aplikacija može podnijeti. Može i puno više, može milijone podnijeti, ali mreže ne možemo se postići ta skalabilnost koju bi mi htjeli. Is there any possibility that we block the entry for new members until we in existing community trade out our high investments? No. There is no requirement to do that. While the new users will come, the ecosystem will become bigger and bigger. So the sales of or onboarding of new licenses will also be with time. It will not be drastic. So the product, to reach up to a scale, we cannot restrict, and we don't want to restrict. At the same time, with time, it will not be like I have given a timeline of 3 months. It will not be like today 3 months are over and bam, 5 networks. No, not like that, one by one. So as the users will also increase, the bandwidth in every way will increase, and the realization of, and all of the users will win. It is not like new users have joined that they will not be able to get a trade. They will be able to get a trade, and they will get all the successful trades. So this is estimation. Do you believe that we will be able to trade, for example, $500 profit per day? Well, $500 profit per day. One license. I mean, if you will ask me, we created this product, and we created the product with the objective of not restricting it and letting people realize their financial goals. So $500 profit, of course, if you're lucky enough, you get a trade and make $500 in or $100 in one transaction, and then you click, you make money. I can say this. Or let's say $50 per hour. Let's say like that. See, realistically, what I see is we have unrestricted 100 leaders with 100 trades a day right now, and they are executing 100 trades and close to making $50 a day. If I look with the same, because I don't talk without whims and fancies, I talk with facts. So if I say in 5 networks, these same leaders are doing 500 transactions, are making $250 a day. So this is something where I can see the possibility of running 500 trades and making $250 is possible. But if I will say from today in the market, no, after a couple of months, everyone will make $250 a day. This would be stupid. But I can see the possibility, yes, by just seeing 100 trades on one blockchain, and then similarly 5 blockchains, 500 trades, making this kind of money. But it may be more or less because Arbitrum will be next network, and Arbitrum will have a little higher gas fee. We will try to reduce it with the optimization. We have already started working on optimization with the concept when we started the trial today. There will be optimization, but again, after even optimization, the gas fee will be higher on Arbitrum. So with higher gas fee, we can expect
little bigger ticket size in profit, in a little bigger uh, trades will be executed. But that, to get the clarity, we need to have our leaders make 100 transactions on Arbitrum. Then I will have utmost clarity that 100 trend is working on Arbitrum as well. Okay, so I will ask you this again after 1 month. Yes. Let's translate, please, and I will come back to you. Sure. Thank you, Tomaš. Dakle, prvo je Tomaš pitao zašto se ne zaustavi prodaja novim korisnicima, da ostanemo na ovom broju korisnika pa da se sistem izgradi. Ja ću brzo malo to prevoditi jer dosta je Šavez pričao. Dakle, Šavez je rekao da može funkcionirati s novim korisnicima, da oni ništa ne usporavaju sistem i tako dalje, pogotovo kako budemo podizali broj mreža, onda će broj korisnika novih normalno moći tradati kao i svi ostali što tradaju. Ja? Pitao je Tomaž također vezano za zarade, da li se može zarađivati ili kada ćemo moći zarađivati. On je pitao $500 u jednom danu. Ja. Šavez je rekao da ne može reći to nikak sa nekom preciznoću, sigurnoću, jer bi to bilo neozbiljno da kaže, bilo bi samo nagađanje, ali ono što je rekao, kaže prema ovim sadašnjim iskustvima, znači ako lideri rade 100 tradova dnevno, zarada je, ja ću vam reći ono što je stvarno oko $44-5 i to uz to da tražite ove bolje tradove. Ali u svakom slučaju na osnovu tog iskustva umjetna inteligencija uči, unapređuje se i sad kad je rekao da dolazi Arbitrum mreža, on je rekao na Arbitrum mreži će biti fijevi veći nego na Poligonu, ali će i veličina ticket size, veličina s kojom ulazimo u trade biti veća nego na Poligonu i onda će u stvari i zarada biti veća. A i ti neki iznimni tradeovi koji će se dogoditi, desit će se da će neko napraviti i veću zaradu. On je također rekao Tomažu kada bude više mreža, može ti se desiti da na jednom tradu zaradiš $100 na jednom tradu. To će biti te iznimke, ali načelno u stvari kada odradiš tradove na jednoj mreži, možda će kad budemo imali svi da radimo 100 tradova, pa ćemo odraditi 100 tradova na jednoj mreži, pa 100 na drugoj, pa 100 na trećoj, pa 100 na četvrtoj i onda tako ako napraviš na 5 mreža, ako na svakoj zaradimo $45-50, onda to može biti $250 dnevno. Naravno, konačni cilj je, kaže Šavez, da to bude tih $500 dnevno, ali može to biti i više, ali može biti i manje. Naravno, sve to dolazi kroz implementaciju mreža, prilagođavanje, optimiziranje i mreža i naše optimiziranje i tako dalje. Dakle, u konačnici možemo doći, ne da možemo, nego to jest cilj. Znači da ljudi mogu svaki dan zaraditi 200, 300, pa ako bude i $500 u jednom danu. Tomaž, da pustimo i drugima da postavljaju pitanje. I would like to ask you also when we will get about this automatization of trading, and do you have possibility that you use our BTC20 network for Boomerang? Great question. This is my dream. The position where we reach into our ecosystem that can be used for products like these, or that would be the day when I will certainly retire from this industry. Having a blockchain ecosystem that has enough deep-rooted aspects where arbitrage is possible or where some other elements can be deployed. So possibility, yes, there is possibility, but it will be only possible when there will be so many assets, there will be so many tokens, there will be so many currencies that will be exchanged within these, and there will be mispricings. As of now, there is just our USDT BTC20 and mining BTCC ecosystem. There is some contracts which are NFTs, and there is 1 or 2 tokens that people randomly from the market they deployed because it is open source. You can also create a token on our blockchain if you want to. It is very simple process. Go to the blockchain, deploy a smart contract. You can write. It is open source. And trust me, it is open source. Some people, they deployed their contract, and I'm not talking about developers. Some of the leaders
They created their token for their teams in BTC20 Smart Chain. They deployed their tokens, and they are now issuing token with memberships or anything. They are running some program. So, uh, but the ecosystem will grow with big liquidity that is coming from different other networks, and there are millions of people transacting between these assets. So that's where the arbitrage is, because there are two assets and or three assets, and there is different price of the same asset in different decks. So chain can be used, yes, when it will be exposed with the current market, and that is going to take, I think, next 3 years would be just enough to say that, or more. I mean, 3 years will also not be enough for uh, you know blockchain network to go to that scale. Okay. And the bot, when we can expect it? Tomaš, mogu bi? Optimization. Bot is Translate. very Yes. bot Will is we very translate Davor? Okay, Chavez, go ahead. bot is very simple. I believe 90% of job we have done already in the back end of automating the whole system. It is just clicks that is need. So once networks are added, we will simply give You will them. go with it. Yes. And last question. Čekaj, Tomaš, mogu prevesti nešto? Yes, yeah. Okay. Translation, yeah. Okay, so pitao je prvo, Tomaž je pitao Chaveza da li možemo očekivati da će se tradeovi raditi na našem blockchainu, BTC20. Chavez je rekao da je to njegov san, da mu je to najveća želja, najveći san koji ima, ali je rekao da je to proces jer ovdje se radi o arbitraži, da bi mogla biti arbitraža na nekom blockchainu. Kao prvo, naš matični coin BTCC mora biti izlistan na mnogim mjenjačnicama i moramo na našem blockchainu imati izlistane razne tokene, jer da bi se mogli prodavati, da bi se mogao taj mispricing, razlika u cijeni raditi, moramo imati izlistane tokene i mora naš također blockchain biti na mnogim decentraliziranim mjenjačnicama i naš coin. I onda se može to raditi. To je proces koji traje, koji se ne može dogoditi za mjesec, niti za 2, niti za godinu. On je rekao minimalno 3 godine. Treba čekati da bi se to dogodilo jer mora naš cijeli ekosistem narasti. Mora postati velik, jel, da bi se to dogodilo. Moramo imati razne projekte, druge koji će dolaziti na naš blockchain i koji će upravo omogućiti nove tokene i u stvari rast cijelog našeg ekosistema. I mislim da je to realno što je rekao, ako pogledamo u povijest, bilo koji veliki token koji je nastao i ovi najveći danas koje znamo, oni od početka do nekakve funkcionalnosti u tom smislu prolazi i po 4-5 godina. Ali to je njegov san, znači da tradamo na našem blockchainu. Evo, Tomaž, izvoli. And last question, Mr. Chavez. What is going on with the miners which we bought in February? And I'm talking about 100 kilo miners. Okay, so Still don't have it on the wallet. If there is any discrepancy in minting of the miners, or some people did not receive, they just need to simply submit date of purchase, wallet address, and their username to Davor, and we'll get the minting done. No problem. Super. Thank you very much. Thank you. Evo, Tomaž je pitao šta je sa ovim minerima koji su kupljeni prije 2, 3, 4 mjeseca, 5, koji još nisu izmintani. Evo, Chavez je rekao da treba samo poslati datum narudžbe, adresu, znači voleta i minere o kojima se radi i onda će oni biti prosljeđeni u firmu. Ok, we have Boris. Dobar dan, Boris. Hello, Mr. Chavez. I have one comment or suggestion. The leaders have 100 trades a day, but we who also have large group, I have more than 150 people, and at least they are waiting to buy a license. I only have 1 trade a day. So I suggest that you allow us 50 trades a day
so that we all are recruiting new people. Okay, okay. I will think about it. Right now, only objective is to add Arbitrum and get everyone multiple trades. This is the initial thing. But yes, for the short term basis, I will find out some option to introduce multiple trades. Evo, Boris je pitao Šaveza, Boris je pitao, u stvari rekao da on lider koji ima preko 150 ljudi registriranih u svom timu i da bi bilo dobro da i takvim liderima firma da 50 tradova dnevno da mogu dalje promovirati proizvod i mnogi od tih ljudi koji su registrirani nisu još kupili licencu i oni bi kupili licence. Šavez je rekao da nije loša ideja, ok, kaže kada se uvede arbitrum i tako dalje, da će razmotriti tu opciju i da li postoji takva mogućnost. Boris, no more questions? Okay, so let's see what's in the chat. What do we have in chat? Okay. Question from Petra. Hi, can you tell us when BTCC coin reaches price of $100, as you said on Wednesday on your Zoom? Will it be possible to sell it on the exchange or on the WAS web page? Sorry, I don't understand. Petra is asking when the price of BTC reaches $100, will it be possible to sell it on the exchange Yes. or on the WAS web page? Definitely, with BTCC ecosystem, as I highlighted on my Wednesday call, that we will introduce one P2P platform that will be for everyone. There will be no cost of membership, nothing. That will be just for the enrichment of the ecosystem where users can exchange their assets, either BTCC, USDT BTC20 into USDT Polygon, other assets, whatever they want, they can exchange. And you as a user, you can bid your price. You can put lower price than someone who has already listed, and also the amount. So it may not be possible everyone has huge quantity. So the people who has huge quantity, they will have their own user base. The people who have less quantity, they will sell cheaper. So that will be the whole marketplace that we will create with a simple escrow P2P platform, peer-to-peer platform, that is getting deployed very soon on the chain. So, wait. Dakle, pitanje Petre je bilo da li će se moći kada BTCC coin dostigne cijenu $100 prodavati na mjenjačnici našoj ili na VAS platformi. Šavez je rekao da moći će se i čak se kreira peer-to-peer platforma, aplikacija koja će vrlo brzo biti lansirana, tako da ćemo mi unutar našeg sistema moći sami ponuditi BTCC coin na prodaju, moći ćemo sami ponuditi cijenu po kojoj želimo prodati, ali moći će biti i kompatibilnost sa Polygon mrežom, pa ćemo onda kada smo prodali moći promijeniti u US dolar Tether, na primjer na Polygonu, pa ćemo onda moći isplatiti taj coin vani, znači moći ćemo ga poslati na Binance ili na bilo koji drugi wallet koji prihvaća taj Polygon US dolar Tether. Dakle, sistem se kreira, vrlo interesantna platforma i bit će vrlo skoro funkcionalna. Evo, to je odgovor za Petru. Let's see the next question in chat. Somebody is asking about the wallets which were compromised. What is going to be what is going to happen with compromised wallets? Your microphone is off. I'm sorry. We have created a group, and in that particular group, Jojo is collecting information from market, and every 15 days we will that, and we will have the corrections done.
Okay. Dakle, kao što smo i prije rekli, formirana je grupa ljudi koji će prikupljati adrese i sve informacije. Svakih 15 dana će se raditi te korekcije, znači svim ljudima koji imaju kompromitirane volete to će biti riješeno. Okay, we have another question in chat. This is not a question, but not anything. I have some questions which were sent to my mobile phone. Hold on, I will just read them. Okay, so we already answered these questions. We already answered all these questions which came from Sanel. We already answered when we'll increase the ticket size when we enter the trade. The other question was about Arbitrum network and the number of trades. How big will be number of trades estimated when we add all networks as we planned? So, addition of all networks means whatever there is in blockchain space, we will add. Whichever network is even not supporting the flash loan protocols, we will create our own liquidity pool to execute flash loans. This is the goal. And I think at to the point when we reach where there will be no network left that can be added, there will be no restrictions on any user wallet. That is the goal of the product. We did not create the product to put restrictions. Okay. Dakle, Perez kaže da će se dodavati sve mreže koje podržavaju flash loan sa ove platforme, a za one druge koje ne podržavaju, mi ćemo stvari sami kreirati svoj liquidity pool da bi se ti flash loani mogli izvršiti i da bi mogli dodavati nove mreže, što je, čini mi se, odlična ideja. I to je konačni cilj. Znači, kada izbacimo sve mreže koje možemo i ove druge još kako budemo dodali u hodu, onda je u stvari cilj da nema nikakvih restrikcija. No restriction, nema restrikcija na broju tradova. To je cilj, to je cilj. Ok. There's another question from Petra concerning the price of BTCC. She's asking again concerning the price of BTCC when it grows to up to $100. What is that price based on? On what you make this estimation? So it is very simple. As these miners which are in the ecosystem, they will harvest and they will start mining. They will keep on mining and they will start harvesting regularly. The prices will increase, and it is definitely it is in the hands of community. Every user is responsible for it, and the reason why it has not dropped to zero is also because users are responsible for it. We are holding it very strongly, and let's see with the boomerang minting of the miners against the licenses, we will have huge increase in the number of miners in our ecosystem. And while the pendency will be cleared from February, from March till now, there will be so many miners in the new miners in the ecosystem. You just have to educate your teams to start mining and harvesting. The moment they mine and harvest, the price will jump crazy. So I cannot predict that, but it's all up to you guys. If you want to see BTCC $500, push it. Make it $500. It is just like Bitcoin. Ok, dakle, odgovor je vrlo jednostavan. To će biti, ta cijena, rast cijene će biti baziran na korištenju BTCC mreže i spajanjem novih minera na
nodovi i pokret tih minera, jer kaže i cijena koja je sada održana, znači cijena nije pala na $1, nego je održana, čak se u zadnje vrijeme nešto malo i podigla. Upravo je bazirana na tome, jer prodajom licenci koje smo ostvarili od prvog mjeseca do danas, mnogi ljudi koji su dobili besplatne minere su ih priključili na nodove i sada rudare, a tako će biti i nisu svi uopće još izdani, ima još tu postupno ove minere. Dakle, a ujedno i sa ovom platformom koju je najavio gdje ćemo mi moći prodavati BTCC, to će uzrokovati da će se više, da će sve veći broj ljudi radit će ovaj harvest na BTCC blockchainu i svoje izrudarene coine će prebacivati na MetaMask wallet, a to sve zajedno uzrokuje rast cijene. Znači, rekao je, kaže, na vama je, to je na nama da dođe cijena i do $500, što više budemo koristili ekosistem, što budemo u budućnosti, naravno ne odmah prodali više licenci, to će biti ovih poklonjenih minera sve više, oni će se spajati na nodove i sve to zajedno će uzrokovati veći rast cijene. Okay, this is it. Let's see some other questions. The question is, do you simultaneously work, making agreements with other networks, or you are going one by one, or you're doing it simultaneously to prepare more networks for the near future? Okay. After 2-3 integrations, simultaneous additions can work. But as of now, where team, it is something that is also not ready solution in the market. Nobody has done it, so that we have story to do it, but we are doing it for the first time. So after first addition, it will be easier and faster. So only the first one would be little intake. So yeah. Dakle, bit će sve brže, ne razgovara se paralelno sa svim mrežama, ali u stvari bitna je ova prva, jer ova je prva, kaže, ne postoje nikakvih drugih dodataka na tržištu, jednostavno kada doda prvu, onda su oni prošli proces nove mreže i svaka sljedeća će biti sve brža i sve lakša i lakša. Okay. Let's go to next question. Daniel is asking, when could we expect to make $20 per day? I explained this, I think, to Thomas. See, the possibility is visible in front of us. Some leaders are making 100 trades a day. They are making $50 a day. While they will trade on 5 networks, they will make $250 a day. This helps us get the possibility of every user to be in the same position. So, but this will not be in a day, because the traffic, or you can say users, have to be divided into different networks. So the possibility of making $5-10 is just weeks away. What I believe, possibility of making $100 a day, hundreds of dollars a day, is just 2-3 months away. And I think the time where there will be no restrictions, then users will have to carefully execute the trades, like look at the gas fee, check everything, then execute. So after that, we will not be responsible for any losses, because the time of addition of networks, users will be trained enough, and they will understand. Also, AI will be smarter. AI will get better with time. So each and every condition will take us to a point where there will be no restrictions at all. Okay. Dakle, evo kratko ćemo objasniti. Dakle, očekivati da imamo $5 do $10, tu se radi o tjednima. Kaže Chavez da bi zarađivali $100 dnevno i više 3 mjeseca, a u stvari cilj je da potpuno dignemo restrikcije, da nema nikakvih restrikcija,
ali kaže u tom periodu će i community, svi članovi će naučiti da moraju paziti, gledati koliko je fee i kada se potpuno dignu restrikcije, onda će se jako morati gledati u svakom tradu koji je fee i onda više oni ne preuzimaju odgovornost je na nama i naravno tu će dolaziti, po mom mišljenju, ja sad dodajem malo i do izražaja spretnost svakog trada, brzina, kako je neko agilan. U svakom slučaju to će biti u nekoj skoroj budućnosti, kad kažemo skoroj, ne mislimo na mjesec, dva, možda 5-6 mjeseci da se potpuno dignu restrikcije. Evo, otprilike to je to, otprilike odgovor. Okay, let's see, is there anything else in chat? Dobro. There is a question. Okay, Vasa, just let me ask this question. Will it be possible again that we can transfer miners from wallet? Yes. It is working. So now it's working again. So we can transfer some miners from one wallet to another wallet address. Yes. Great. That's great news. That's great news. Okay, we have Vasa wants to ask a question live. Vasa. Ok, dobro večer, Chavez. Dobro večer svima. Meni je drago što ovako mladi čovjek, imam čast upoznati njega i njegove vizije. A zašto to kažem? Zato što sam ja i po profesiji inovator, znači to je moja branša, tehnika, samo na drugu stranu. I ja mogu to razumeti, mada je moje iskustvo jako veliko s obzirom na moje godine. Ja bih htjela i da se nadovežem, imam dva stvari. Samo da ovo prevedem, Može. Okay, Vasa says, hello, Chavez. I'm pleased to meet such a young person, somebody who is innovator, somebody who has created things like this. And she said she used to be innovator, and she has big experience during her life with innovation. So she has a couple of questions. Može, Vasa? Ok, ja bi se nadovezala i na to što je rekao Boris. Evo, ja ću reći da sam lider koji ima preko 1400 registriranih, od kojih su $210,000 već uplaćene kao licence, znači kao promet. Naravno, ljudi su očekivali, razočarenja su velika zbog ta odlaganja. Ja u neku ruku kao inovator, kao tehničko lice mogu razumjeti ta odlaganja zbog toga što jedno je naša vizija koju smo imali kao vizija, drugo je ono dok bude krajnji, recimo, proizvod, ali ono što sam ja u toku naučila kroz moj rad, mi kao inovatori, kao vizioneri koji imamo nešto, neki misao u sebi, kad želimo napraviti neki proizvod na svjetskom nivou koji nije bio dotad, ja bar tako, uvijek sam išla na to dati pretpostavke šta će biti kad bi bilo. Znači da ne smije biti puno odstupaka od ono što sam ja zamislila. A šta želim time reći? Vase, ne mogu ja to toliko prevoditi. Polako. Ajde. Ok, sad sam već u problemu, jer si puno toga rekla u kratko vrijeme. Vase said that she's technical person too. She was innovator all her life, and from her experience, she said that from what we had in beta phase to the finished product, she understands that we cannot work all so smoothly, so well. But she says many people are disappointed, with the outcome. And she said that Boris said previously that he has great team, and Vase, she has great team too. She has registered more than 1,000 positions in her team, and they all together sold over $200,000 worth of licenses. And that it would be great if those leaders like her and Boris could get some higher trading limits so that they can promote it in some way. And he said that from her professional experience and so on, she says that if some new project or new idea is created
and that all the possible issues that could come in the future should be taken in consideration before you start the project. So to analyze all what would be if this is done this way, that way, or some other way. Definitely. Definitely, we did pay attention to every possible limitations, and that's why we were delayed. And the end product that we delivered was successfully generating 20,000 transactions every 2 hours. And the gas fee, estimation, and that too, we expected gas fee to go higher, and that is why we added the element inside the DApp to optimize gas fee. And we had created a repository inside the Polygon network. We staked so many matics in there to save gas fee of every end user. We were prepared for this, but it was very, it was something that we had no idea about. Otherwise, we were prepared for so many things and nothing happened. Ok, kaže Šavez da su uzeli oni puno toga obzir sa stanovišta tog tehničkog i predviđanja su puno napravili i upravo zato što su razmišljali o krajnjem korisniku da ne plaća puno piva, oni su kreirali takav sistem da su stavili u depozit, jedan depozitari su stavili u staking veliku količinu matika sa tim ciljem jer su predviđali da bi se gas fijevi mogli dizati. Oni su to predviđali, ali došli smo do toga da se za 2 sata može napraviti 20.000 trejdova za 2 sata i tu je već počelo zagušenje i jednostavno nisu mogli predvidjeti na tom ogromnom broju korisnika što će biti i sada smo tu gdje jesmo, ali firma je poduzimala i dalje će poduzimati sve što može i predviđati, nagađati što može biti, da se olakša ovom krajnjem korisniku da ti fijevi budu što manji, da trošak bude manji i da tradanje bude što jednostavno. Okay, Vase, ima li još pitanja, Vase? Još malo kraće. Evo sad, kao što je rekao Borisa, puno pitanja. Zašto lideri imaju 100 trejdova, a drugi nemaju? A i mi koji smo blizu, zato što je ono što se dogodilo se da nas je zakočilo da ne možemo mi biti lideri. A može bi od nas deli još jedan, dva, ajde da kažem malo, sasvim malo. I sad smo mi tu, kao što je rekao Boris, sasvim osakačeni na neki način, biti, jer mi imamo isto kao ono što je uzeo, recimo, jednu licencu ili bilo šta. Opet, ako ćemo tako. Međutim, najbolje bi bilo kad bi bilo za sve da mogu tradovati, ali opet ako se ide po tom logikom da lideri mogu, a lideri mogu postati i da nisu, takav je sistem, i da nisu puno toga uložili, a postali su opet lideri zbog toga što ih je neko povukao odozdo. Sad oni su izradili i privilegovani da mogu svaki dan. To nije, po meni nije okej. Sad, ako ćemo realno, tako da mi koji puno smo uložili, mi koji smo založili sebe, naš integritet kao ljudi, koji vučemo tu i imamo svaki dan kontakte, koji nas pitaju ljudi šta će biti, naša je odgovornost na neki način, opet mi smo... Dozvoli mi da kažem, da prevedem. Okay. So, Vase is asking people, generally, they cannot understand why leaders have 100 trades per day and others have only 1 trade per day. Vase is explaining, and she's asking, she says there are possibly many leaders who were just a couple of steps to become a ranked leader, because the whole thing were developing the way it was, and they are doing a great work, she said. They are doing really spending hours in communication with their team on everyday basis, and she doesn't see it fair, because they just didn't make a couple more steps and to become ranked leader and to receive 100 trades per day. So she thinks it's not fair and that it should be some other way. Yes, definitely.
I believe that, and I also think like this. But it was just to test whether we can run multiple trades on a particular network or not. That was the goal. And well, it is very easy for me to select rank leaders and do the test. Uh, just like in a school, whenever management wants to select a few kids for experiment, they just pick out the children who are first in every class, and they do it easily. Management also knows that there are so many bright students in the whole school that may be better than these lads who are first in every class. So, but it is easier for the management to recognize. So, my condition is also like that. I know that there are so many leaders who deserve and who train even bigger than these rank leaders. So it is just matter of time. Not just you guys, not just people who deserve, who train. Everyone would get multiple transactions, but especially in the short term basis, if we can do something, I will definitely try, and I will announce it, and we will have next leadership call in which I will ask every rank leader to include their leaders also in some way that they can also start participating. Okay, thank you. Dakle, vas se Šavez razumije to što ti kažeš i podržava, slaže se s tim. U stvari, jel, da što je lider i on je toga svjestan, kao što si ti rekla, da su došli do ranka, neki malo i u sreću, jel? A postoje opet s druge strane lideri, kao što si ti rekla, koji puno rade i koji rade. On je dao jednu usporedbu, on je rekao, to je u stvari bio jedan eksperiment. U stvari on je htio vidjeti da li će sistem funkcionirati sa povećanim brojem tradova i zato je dao liderima, to je, kaže, kao kad u školi učitelji žele raditi neki eksperiment, pa iz svakog razreda izaberu jednog ili dva učenika koji su prvi se tu našli ili koji su po nekom kriteriju prvi, iako i ti učitelji znaju da postoje također učenici u tim razredima iz kojih su ti učenici koji su možda i bolji i puno marljiviji i vredniji od ovih koji su izabrali. I kaže on da je uzeo to u obzir i da je to dobra ideja što je rekao Boris i ti i da će nastojati naći neki sistem da bi se možda omogućilo tim nekim još liderima dodatno da mogu raditi više trade. Evo, to je odgovor. Ok, hvala puno. Mislim, nije to samo za mene, nego zbog nisam ja tako. Davor, I have to jump on another one. So I would like you to wind up and close it so that I will, because I'm already running late, and it's for coming late to you. Yes, I know many people are waiting for you. Thank you very much, Chavez. We can organize one more in the next week or so if people have more questions. So we'll take our place, we'll book the time for you. So that's it. Thank you very much for your time and for your willingness to explain all these questions. Thank you, Chavez. Thank you. Thank you. Bye. Evo, Chavez je morao otići, već kasnije na drugi meeting. Znači, sad je već sa nama dobrih 45 minuta, mislim da je sad malo duže. Ide na drugi meeting, jednostavno mora, ok, bilo je dobrih, odličnih pitanja, bilo je odličnih i odgovora. Smatram da bi bilo dobro da imamo još ovako jedan, barem minimalno još jedan ili dva ovakva meetinga sa njim, da možemo postaviti i nova pitanja koja će nakon ovoga možda doći neke nove ideje. Evo, Nermin Bačinović pita, ja ću odmah odgovoriti. Pita Nermin da li je moguće imati staru platformu za tradanje gdje je moguće da sami odabiremo i vidimo parove po postocima. Ova trenutna platforma je postavila nas kao robote koji klikamo u prazno s malo zadovoljstva. Možda je moguće, ne mogu tvrditi, ali ova nova platforma je zamišljena u stvari da umjetna inteligencija traži najoptimalnije tradove radi postotaka zarade. Znači da ulazi u svaki trade sa idealnim iznosom da bi se postigla zarada. Kako umjetna inteligencija bude učila, kako bude više tradova,
bit će sve veći postoci zarade i bit će više uspješnijih tradova. Dakle, to je bio cilj. Dakle, nemoguće se vratiti na staro, jer ta beta verzija koju smo imali u onoj fazi kada smo na njoj radili, testirali, tada su stotine ljudi recimo istovremeno tradali, nisu svi mogli napraviti trade. Kao što se sjećate, često nam je znao isto propasti trade u toku trada, bi nam odbili trade i tako dalje. Dakle, na ovom broju korisnika je nemoguće da radimo na onoj platformi kao što je bila u beta verziji, jer kad se taj broj korisnika ubacio u ovu verziju, u stvari tada nam tradovi nisu dolazili su samo negativni tradovi, minus tradovi, i onda je firma odlučila da kreiraju svoju umjetnu inteligenciju za dohvaćanje parova i arbitražnih prilika, jer one koje smo dobivali od agregatora su bile već zastarjele. Ti vlasnici agregatora su prvo iskoristili te informacije da oni zarade novac. I oni su nama dali mrvice, da tako kažem. I sada, u stvari, ta nova platforma radi sve za nas. Ok, ona je takva da smo mi kao roboti u stvari samo klikamo, ali konačni cilj je da ne moramo ni mi klikati, da aplikacija sve odrađuje. Moramo pridonijeti svojim klikanjem da bi umjetna inteligencija učila. Evo, to je poanta. Ja bi bio zadovoljan i mislim da možda od nikoga on nije dobio ovu ideju, mislim da je zapisao tu ideju, ovo što je rekao Boris i Vase, da se liderima koji imaju, sad koji će on kriterij uzeti, da pokuša i tim liderima. Mislim da je to odlična ideja, jer on vjerojatno kada razmišlja o promoviranju platforme, sigurno ako više lidera ima veći broj tradova, onda će više možda i promovirati platformu. Dakle, mislim da je ta ideja odlična. Dakle, što se toga tiče, mislim da je super ideja. Evo, ako ima još nekog komentara, pitanja, slobodno ubacite se, pitajte, komentirajte. Evo, imali smo Chaveza, možemo ga opet imati za koji dan hoćemo, vidjet ćemo, to ćemo se mi među sobom dogovoriti, čućemo se telefonski. Znam da postoji jedan naš dio tima u Africi, evo znam da je Robert sa nama ovdje, ako treba Robert, ako tamo ima lidera, jedan veći broj. Dobro, oprosti, ja nisam čuo pitanje, stvarno se izvinjavam da li je to rekao, jer zvonio mi telefon u tom trenutku. Sanja je postavio jedno baš zanimljivo pitanje, da bi nama Aave posudio novac, Chavez mora da položi taj novac kao garanciju i onda nama Aave daje novac za tradanje. Da li je to tako, da li je nešto odgovorio na to pitanje? To pitanje nije bilo. Na to pitanje nije odgovarao. Prije smo još davno konstatirali da se mora imati u liquidity poolu određena količina novca da bi se ti brze pozajmice mogle dobivati. Znači mora biti u liquidity pool i to je uslov koji mi ispunjavamo. Imamo tamo preko $30 miliona. Ali nije sam ga ja dobro shvatio kad sam ga to pitao. Rekao je da je taj smart kontrakt napravljen za toliko hiljada tradova, da sa time količinom mogućih tradova se kreira ta višina tega tiketa. Imaš ti pričati o ticket size-u, a on pričati za pozajmice. To pričati potpuno dve različite stvari. Dakle, to smo isto objasnili, to što si ti rekao, taj ticket size, to smo objasnili, a Saša pita da li je odgovarao Chavez na pitanje o liquidity, u stvari o garancijama koje firma daje Aave platformi da bi mogli mi dobivati te brze pozajmice. To su dva različita pitanja. Evo, Boris je podigao ruku. Boris Kalonis, još ti je ruka podignuta, sad ne znam da li si htio pričati ili je nisi spustio pa ti je ostala od prije. Verovatno je ostalo od pre, ali kako god, mislim da je bila jako zanimljiva i korisna ovaj Zoom i sve ove informacije koje nam je dao Chavez, tako da i hvala što nas je udostojio sa ovoliko vremena i cela ova naša fina ekipa koja je to sve pitala. Nadam se da ima još puno pitanja i možda direktnih pitanja do Chaveza, ali ovako za prvi put je ovako baš dobro i ja sam zadovoljan sa ovim Zoomom.
Ok, hvala. Super, hvala. Evo ja sam bio počeo, pa me Saša prekinuo. Pitao sam Roberta koji dole ima tim u obali Bjelokosti, oni su se proširili u nekim drugim državama. Vjerujem da bi njima bio ovakav jedan Zoom interesantan, ali tu mora biti neko ko govori francuski i engleski odlično da bi mogao prevoditi, postavljati pitanja. Pa sad ne znam da li možda ćeš ti na osnovu ovoga, Robert, što si danas čuo, sastaviti neki tekst za tvoj tim, reći da si bio na Zoomu sa Chavezom, ili ako misliš da ima neko ko odlično govori i engleski i francuski, da može da prevodi i ko pozna malo materiju, onda možemo probati organizirati jedan ovakav Zoom sa Chavezom za njih. Evo, Robert, samo da imaš to u mislima, pa mi pošalji privatnu poruku. Možeš mi poslati privatnu poruku, jel? Evo, još... Ok, hvala. Čujemo se, da. Može, evo. Aha, ovaj Nermin napisao. Ima još pitanja, ideja, razmišljanja, razmišljajte naglas, slobodno pitajte, razmišljajte. Slobodno putajte. Ako nema, idemo još prošetati vani sad malo kad je hladno, kad je palo sunce. Šalim se. Samo zatvoreni prostori i klima koji ima, hladi se i to je to. Danas se očekuje, upozorenja su bila u medijima, očekuje se ekstremna vrućina, treba paziti i mudro proći kroz ovih par vrućih dana. Evo, ako ima pitanje još, komentirajte, pitajte, podijelite naglas svoje razmišljanje, da malo čujemo vaše razmišljanje, ne samo da postavljamo pitanje. Evo već su neki otipi, dobro, znači nema razmišljanja, nema pitanja, onda ćemo polako završiti za danas. Ja ću u kontaktu sa liderima s kojima komuniciram, vidjeti da li da organiziramo i kada još jedan ovakav Zoom sa Chavezom. Mislim da je dobro ovo, da bi se u stvari, da bi mi saznali neke informacije u pozadini koje se dešavaju, kako su stvari međusobno povezane. Meni se jako sviđa ova ideja, što je rekao, ta peer-to-peer platforma koja će biti kreirana aplikacija, da možemo mi prodavati naš BTCC na toj platformi za US Dollar Tether, to je odlično. I ujedno to će biti povezivo, kao što je rekao, sa Polygonom, tako da ćemo moći jednostavno isplaćivati te BTCC kad ih prodamo. Gledajte, to je dobro, to u stvari već postaje jedna vrsta tržišta, malog internog tržišta za BTCC, što je odlično. To je zaista... Na Binancama. Molim? Kao na Binancama. Tako. To je naše interno neko tržište i to je dobra stvar. Mislim da je to odlična ideja i mislim da će to uzrokovati da ljudi žele napraviti harvest svog BTCC-a koji imaju zarade, kojima nije trošak struje veći od zarade, i na taj način će ekosistem biti još bolji i to će sve utjecati na cijenu BTCC-a. Kako cijena bude rasla, to je cilj da raste, onda će sve više ljudi početi zarađivati na tom BTCC-u. Tako da mislim da je sasvim dobra ideja. Ja bih se ti zahvalio za tvoju podršku, a na privatnoj poruki ustavim ti ponovo ovu adresu za majnere da molim te da... Imam sve, Tomaš, sve već. Imaš, ok, super. Već sam prosledio, Aha, ok, super, hvala ti. Ništa. Ok. Ima li još neko da želi dodati svoje razmišljanje, viziju, kontraviziju? Ma jedva čekamo da testiraju sad ovo, da nam kaže kako će biti arbitrom, što testiraju. Da. Pa već testiraju. Pa da, ali čekamo rezultat da vidimo, mislim, hoćemo li poleteti malo ovako. Dobro, on kaže da su rezultati ovih sad prvi dobri, samo sad oni moraju još malo optimizirati, smart contract nešto rade, prilagođavaju dodatke, neke rade. Ok, bit će uskoro. Meni je najdraži odgovor koji sam večeras čuo kad je Sanel pitao kada možemo očekivati $20. On je 5 do 10 u narednim tjednima, već to je veliko. Pa onda još par tjedana doćemo do 20 i to je već velika stvar. Idemo vidjeti šta će biti. Nećemo biti, kako bih rekao, nećemo dizati euforiju, niti ćemo biti pesimistični, znamo što bi mi htjeli, što želimo, idemo vidjeti što će oni dostaviti, što će nam isporučiti i možemo jedino se nadati i moliti da bude što prije što veći broj mreže. To je ono što nam treba. Ok. Isto, evo. Hvala veliko. Hvala svima.
što ste došli. Ako budemo imali sljedeći, naravno odmah ćemo poslati Zoom link sa obavijesti kao što ste sada dobili. Idemo dalje razvijati stvari. Kada počnu biti 5-10 dolara dnevno, onda možemo nastaviti sa promocijama. Taman će to doći možda da prođe godišnji odmor i onda ćemo nastaviti s promocijama i opet će biti stvari drugačije, puno drugačije. Ok, hvala još jednom. Nismo zaradili za godišnji. Ne sleduje nas. Znam da nismo, Vase, znam da nismo. Šta je tu je. Ok, pozdravim. Keticu sladoleda smo zaradili. Za sladoled, i to je već... U domaćoj atmosferi. Jadni smo mi kad smo za sladoled zaradili. To je već nešto. Jadni smo mi kad smo za sladoled zaradili. Biće sigurno polako bolje. On je tu, ono što sam ja rekao, on je tu, on ne beži od odgovornosti. On je svjestan, svaki dan sluša community, sluša sve i svašta, zna da su ljudi nezadovoljni. Sami znate, vi koji ste pratili neke zoomove, vi ste došli do snimke neke druge grupe, znate da je bilo tu svega i svačega i siguran sam da svaki dan doživljava razne stvari. Tako da idemo korak po korak naprijed, možda nekada mali koraci, neka će biti veći, ali idemo naprijed, to je najvažnije. Da mi vidimo tih 5 dolara, to će već biti velika stvar. Pa onda neka dođe 10, pa 20, pa 50, pa možda za 3 mjeseca ili 150 dolara dnevno, pa za 5-6 mjeseci neka bude 100, 200, 300, 400 dnevno. Moramo raditi zajedno s njima, vidiš da on već ima ideju za te druge mreže koje ne podržavaju flash log, kako će riješiti taj problem, znači kreirat će svoje poolove koji će biti povezani sa ovim AVE platformom i onda ćemo mi tu, odatle će to izlaziti. Jako dobro to sve zvuči, idemo pričekati, jednostavno ne možemo ubrzati. Da možemo, siguran sam da bi ubrzali. Tako da je to. Ok, hvala svima još jedan put i u kontaktu smo. Želim ugodan ostatak večeri i vidimo se uskoro. Pozdrav, čao.